Impact TV Kuki channel vezo se keima zam khomang khongsai in chebe kahin bole tuni kho a election anai to hlona ike holim na ding hi le election a iti iki gonuwa chata le guideline EPP ti ho hi sei home ding hi win hi chading a hin ki hi chi sei home ding la a hin ami ho chu hi le gesene ho chu hi le amasapenin corner ato pu khumin thang khongsai hi in assistant professor Moirang College hi in abanta ato hi le pu hemin thang hokip lecturer young pillar college hi in chele kakomta ato hi le pu hen khusat kipgen assistant professor DM University hi e tuni kho a ik hodiu society sunga jong hata a chi thu agin jinglai hin ichan geya government in ichan geya panala a chata le ichan igeu hitam ipi isu hil theo a hozo si la do theina ding a ki holim na ding wa hin amasa penin pu khupmin thang hi tu chan geya idin muno a hilo le government lampang hita ta ep jong le idin muno tu 17 lok sabha a hi ichan ige hitam pu khupmin thangin chomcha nei sei pi thei de ham Election Commission of India thupi dungzuin Chief Election Officer Manipur PK Singh amalam kai na hin ki got na ho hi tabang hi 100% tabang hi ki chai tai ti ahi in chule polling personnel ho ki thim chu na ti chu training ho jong hi ki pe chai su tan chubana machine EVM election na tu chunga ki mangding ho jo si chule polling personnel ho jo si jong hi random kibol didan ho jo si yong chu chai hitan chule outer polling personnel ho jong adia chuchanpur langa gamla thanlon tipaimuk ho jong tuni in kondo ta viti thu jong ki in chule tu chunga Manipur monga election mi avoiding that involvement ga teleng hi election adinga hi mi hi 40,000 tabang hi hi boidiu pangphadiu hi in ahi le thil khat chika la chuna ga dong nang pu khumin thangin ahi le ati le tu phat ma sang chun MP election ho hi hibang silomin jong ani hat ji po en athu hi ahin tu kuma hi ati le phat dang sanga khozo ahi lo le hat zo a hungpo nam ti hi nangman na lungel nei sei pi thei de ha le tu chunga ichi 17 Lok Sabha election hi tu chung hi candidate event hi le party basis jong hi thawin tin candidate jong hi thawin tin hichi ticket hung ki hop dan hi event hi le inner hi in outer hi in hichi mi pi ho hin kai te na ding ai lo le lol hin te na ding hi nasata hi pan alau hichi Manipur situation dung zui adia outera thinglangama hi in chile inera Manipur valley hi in a society din mundung zuya hi mi jo si hi akhang to ki khel dung zuya yong hi mi hi pan sata ala thanum ham tin jong ka geli o ki pau me aji chu phan ma sa ho igel ting le e ho society hi ting le hin MLA zo hi hat zo ji in MP hi Tibetan election ji na ke chai jin hin la tu chung hi vet na hi le MP hi hat away fi hat mama je achu kahin do na hi in na hin sei na chunga ke paum le jingin chuta le tua gam hata ta chi ding ho hi chu ho hi iti akipan wa iti amuno a posting mun hi chi a polling booth munu hi azut pandiu dan ham chi thu he hi chi Manipur hi ga het bangawin sensitive area omin chule hypersensitive jong im sawin chubana super sensitive area ti jong im sawin adia thinglangam nithum nililut na ho hi kenglam ailo le garilam tamta umin adia tipaimu constituency in thanlon constituency in nithum nililut de hi ji wachu tuni ni kho ajong hi ki pan do tai ti jong ki in ki paum le jing a hi le hi chu tu chan ge ki gut na hi chan chu hi hung hi tale tu in ka hin do nom khat chu hi le pu hen khusat kep gen nang ka hin do nom chu le ichi guidelines khat chu te ding hi na
guideline sa chu EPP ho hu iti ding ham ti ho hi mi atam zo hi lekha piham aware ta lo khadem hi chi chun hi chi hi tham khat basic diwa na hin sei mi iza nam khat viewer ho avi ho iza nam khat phat chum na ai nei thei ding ham Hiche election code of conduct ayole model code of conduct kitin 1960 chu Kerala mona he hichi model code of conduct he enforce ni ke bol ma se pe ne hin hichi a chun bana chi article 324 of the constitution dongzui a he hichi model code of conduct he enforce ki bol hin tu kum 17 Lok Sabha ading chun model code of conduct ki March 10th 2019 to May 23 election result ki phone chan ke ya he hichi model code of conduct hi enforce ki bol hi hichin hope chu election political parties ho chule candidate ho chule voters ho chan ke code of conduct amin amasa athu pi pension political parties ho to candidates ho chung hina tamdi sen ni he cho chu election meeting chong le speech slogans kiti ho he a ho min so le 1979 chun election commission of India in ruling party ho regulate bol na ding in 1979 chun regulations phe ahin hap kit in so le 2013 achun Supreme Court in Election Commission of India chu election manifesto chungchanga regulations phep kha jong ain hap kit ne hi chule hichi model code of conduct key provisions ti chu provisions ho chu alang pia chu khat chu general conduct party political parties and candidates yong le criticized evolving ale ama policies ailo programs ailo past record hobo criticism pi the hin chule ball loading a pha chu hichi political parties or candidates also based on caste system ailo le communal feelings ama background ti chu caste and communal feelings ho zauna criticism ki bol thelo he ti chu ka asai no ma hin chule adang long chu meeting political parties also meeting khat chu a holding a hele anai pe na meeting bol na dinga police station na ti ho chu inform bol ngai chen aji chu boina ai lo le pp ho om na lo dinga ale pu hen husa thil khat naga don do ta di le hichi code of conduct iti tengo le hin thupi lin ta kong government apat hi na zui te ngai hin a hi le hichi na dinga hin ai ho society context in ti ta hoite ai ho society context a hin hi cho hi izanam akizui mong na hi lo le ahat dan le ahat lo dan ichana effective a ki mangam ti nang malung ge na ga sei the dia ai ho society a chu field study aki bol lo ji chuni chan ge ake mangheng ke manglom ti chu khe pon chule chi code of conduct chu ajuwa ka sei chun ka sei cha hi lain neu khat na ga sei banking procession lampi campaign ho ki zon ho to bong ai am pha jong le traffic rule ho su ke loading ai lo le ai thei chana mi pi ho to pa lo de restricted area government restricted area ho bong jong procession na he ki zon na he ki mang thei lo na achule hichi model code of conduct nga hi ati se na chu bribing sumle pai pi avu cho bribing ki bol ai lo le thil dang election route ki to lo na polling day ni le amdan chu mansa ti ho ai lo le dan to ki to thil cho hi polling station sunga yong ki bol thei lo na ti ho chu adang dang tam ta amin ti chu a hi le na don but kim the in abana hin khat ga don kit leng pu hemin thang ka ga do nom che hi le
tu ni khu hin tu khang hi vet na hi le hin thil ki bol ki tong ho zo si hi epiam ki tup ta aum theina ding ti hi hi ta in hi chin ting a hin ama sape na hi election ikitia la aging ma sapin chu electoral rule hi aging ma sapin na electoral rule hong ki tu a hi le hin imlo si hi hung chal la hi tun azat zat aumin abang ni voting vote ni nei loi gam tin ometi thu thang ki za in ain la hichi to ki saya election jingla thai a hi to kelo na hi electoral role thu a hin hichi chung changa hin pham phachom chakhat hi jong le nalunggel na ga sei the ha election a hi electoral rule kiti hi apan la dan hi sang electoral rule akichi lawa hi le aban bana hung chal ding election chu boi the hi na is a hi electoral rule hi poi mo le jing in hi is a chu election commission of india in electoral rule velvet na hi phat sen na bolin 2019 lok sabha election ading azong hi 2018 may a chu pre revision activity hi abol hi tai hi chia hin abol cha hi amin di lo ho su di a chele atam thei pe na hi voter atam thei pen hi india election commission in adai hi na chi a chu min ni nei ho bang chu vet to wa min khat cha ka la wa min khat a chu bom sa ti ho hi electoral roll ki gut na hi hi in chele na ki khel ja jong hi buina electoral roll munya nei loi min hi chele duplicate ti ho jong min a hi lo le electoral roll chung changa election commission in jong amo po hon jong su khel ja chu reputation ti ho jong hi the ai chi ka la chun ga sei te ti ai ho society mo mong hi ahim hi ma khoni a cheng kop jong ki na ai le hi chu ho su di na ding phat dong chu api jing ham government in hi chu de dinga chu thani extra pi ki acha okay electoral roll hi alhang pia kichi a hi le india election hi free and fair chele thingin tin chele cham ta hi cham hlat ta hi election hi bol the aje chu khat vote bang chu mun khat aga kilah khat chum talo khanin agal ha le chapa vote che chen lai ta complain hung ting le chen polling station na chu buina ti ho hi nom ji na it's a chu electoral roll hi kichi ta hi iman deu hi de me ai le chika la chun khat na ga dom be ki lang tu chung a hi elect tu chung election a hi ai card phan ma sa chun electoral card initiative in chim khel khu in mang ta vin ai voter card ti khuna ai le tu kum hin thu ki za dan le ki mu dan hi ba ai le ai card khat po i ki choya hi jong le hi thei di he ti hi di ham adi ita bang ho khu alang pi a choi thei hi ding ham alhang pe chun aadhar card jong min driving license song min na icho chu het na chi ta a hi je a chu ki mang thei hi ki pa the jingin cham kim ta na hin don but in azowa pu khu min thang kanip ka do tabang chun question khat na ga dong kit leng nang lungge la tu chung election hi phat danga to aki hi e tiana gelam na lunggel chom chana ga sei da ha amun le aphat dong zuin thil hi ki khialin tu chung kumsani le som lo kolok sabha election hi aki khial he zenge aje chu mi pi zong khangdong ho zong e pham lunggel tha kengin ama bidoi che chuna adai pen cho ki vote ding ti hi masanga nom kha be se lo kha chu ngi ki dei ki pam le jenge tu in hit abana khat thu do khat ka ga nei nom chu hele pu hen khusat ka ga do nom khat do men tu chung election hin event na hi le hin thil hi azat ahung pot do in leisit khan to na to ki thu in na leisit khan to na zalin emv hi in control unit hin c visual hin hi cho hi achin chaya them khat ki chi ta in chun pi thei de ding chun la pung tam ta lut hin iphat win adai lo ding hin nang ma he na technical issue rectification ti taute ai lo le upgrade ki bol ho hi phabe hui na ga hil chin thei dem election commission
of India in to ballot system ahe so na ballot system paper la ni chi pa chu neu khat weakness ti dham anam ji chun tha ahen chi vv pet ai lo le control unit ti ho chong le ballot unit ti ho electronic voting machine atim EVM he introduce in bolvin chi ga vel le chun he chi vv pet na direct line pa ho control unit na ki stu hin so le he cha ko na yong chu he chi vv pet to hun balloting unit pa yong ki stu hin chong le display pa aneo pa display pa ho ki stu hin ama ko hi patet a function he am ti pa chu election ni le presiding officer ho lam kai na chu mok pol kitia khat vei khu michin ho mok pol ki bola cha chu election agent ho polling agent ho jo si jaw na candidate ho polling agent ho jo si jaw na test ki bola chiwang hi aphom mong tai genuine hi im cha boy em poi ti ta le bo chun mok pol chu ki pana cheu phat le mok pol chu ki chai phat le mok pol certificate ho ki bola ai chi mok pola data ho chu clear ki bola tha be voting pa chu na hung ke pan ji hin hi chu so na ballot paper system ma pa chu hal khat an boi jap ja chu government election commission of India in hi chi electronic voting machine pa introduce in bol hi ai le chika la chun thil khat na ga dong beleng na ai ho hi thil hi alui momong dei loi yong i ji ven masanga tu la hi ahen lang ho ta tai ga do a hele paper momong ki he chu atike ji yong omin na ahin la tu hin pat khan to dung zui hin le technology lang yung ta ven to hi paper rong we sit loading om dan cha neu pina se ya na hi tin hu ti le hi chi ho khat epiham ahen lang ho in aman thein ding mang thei momong in te a beijing dan hi ti na sei ngam hi chi hi tu lai khang chu se ding a chu technology khang hi ta jin te se hon jong phone ho yong amang ta wit na chong le wang na chu hlang pi in tu a chu am hon mun tin ka tham di am pon hi chi kon balloting jun na a candidate symbol ho ipi pho chi lai ame nom na symbol ho chu khet pot le ame le ki chai jing a hi chu ki thu pi di mang kam ta wang hina ya na cho wang chu hung boi lo ya ai le pu khumin thang na ga dong le ai government hin ai ho hi government ni thila gun ho ya ya hoi the hi na a hin ami hin ita lo ham ti yong ka gel ji in ai le tu chunga hi nang lunggel khat hin se da ka no che hele hitabang thil hoi ta gamsung lam kai te taw te government a pana hitabang hi iti effective ta iman thei ding ha mi pi ho za dinga ne sei thei de ha nang lunggel ke gel dan in public awareness it's the advancement of science and technology to khang digital age sa yu to kilon hin awareness hi ki ha pi le chi mi pi adinga hitabang innovation electronic langa hitabang ho hi handle thi di hom ti chu ka gel khat hi chu hi ana aya chu ipiham government in tu chan ge hi chi awareness abol ho he nang lunggel nang mit mu aphanai hi chan abol hi apha e tian gelam ai lo le awat je me ai lo le atam walin ami pi ho in asang thei po ve tian gelam hi chi ka la chun lunggel ga se da ke gel dan in wang government hin India citizen mi o si hin a het thei ding aman thei ding a stage to kitu a hi a bol ham tin ka gelin hi chi election hi free and fair mi zo sin hoi ta le kilom ta le kituk ta kinil ki bo lo ding a bol hi ding ham ti ka gelin hi chi tu chunga ung ki introduce a tha ho si siong hi ke mu dan in wang pha ka sa su ke ahi le echi thu chu awareness thu ga se ba hele to ka hin do nom he hele pu hemin thang hi pu hemin thang nangin nagel da na hichi awareness tu lai awareness akti po po hele social media hung pangjing na social media lo hin thil hi ma cha hi thei ta lo khop helin na tan ahi le hichi election to
kitu he kisam kaya he na social media in ama apan la dan le amo pu na them khat na ga sei thei de ha alang pi in social media candidate a hilo le political party or in advertisement na a hilo le campaign nan amangovin alang pi chun ji social media yong hi do's and don'ts ti chu bolding le bolou di om kin hi chiwa hin election commission of india hin point nga tabang hi bolou ding ti hin akoi ken bolding ti hin kitulu na na even hi chu akhat na chele pre certified ti hi hi chun ipi wat sa ham ti le political party khat chun election campaign a hilo le advertisement na he social media he man cha dinga le election commission of india he head sa na abol masat ding ngai na hin na chele abana hin social media account kiti hi kin candidate hon amho social media twitter hita ta facebook hana whatsapp hidang amho account chu kichi ta hi election commission hi submit a bolo ngai he chele head pin an nei je hi chele abana chun ichi advertisement ki bol ho le campaign social media sum ki sumang a hi lo le sum asu lu ho hi candidate khat election expenditure la ki sim ta ye tu chunga hi na ji chu ti thil tha khat hi a hi le chika la chun thil khat na ga do ong be ki lang hi chi chu nang in na hin setting le hin alin lin lang in se in na a khu ta hi le tu la hi mi zo si khu na hi phone he tai mobile choi ngan hi ta ven a hi le eima convenient eima tosot party chu eima nop ta iki thot pham possible ji ho he I chan ge ya phamo I chan ge ya ki ven nga ya ipt bolding ham ki naga sei thei de ha le henge awareness lo ze hin phone chu social media chu ka jang thei ti mana chu ki mo za ding hi de pon na awareness nei nga ye ka ti le chu a thul la election to ki se a thul la sei ding ai le model code of conduct a hi lo le zui ding ho zui lo ding ho chu het chit na nga in na ichwa hi lungel thu ta ne ya tham anga in social media aku ti lo le ei chunga jong penalty chu jing the hi chi ka sei lo na choi pe ham te le hin election apooling ni masang phat iza nam khat sunga pat a khu elect campaign ong ki bol thei ta lo hin na khu ti hi le hi chu ho bon chu a ki kha a hi le ke man phone ka ne ya ka hi a hi le polling ni ayong chu kanuk no ka bol thei hi thil hi thei hi na hi chu ka bol thei pa chu kin ka ki he en a hi in ei hin nung tat ding pa au nung gu ding pa chu anung gu thei ham chu ta le anung gu hi aum thei ya le iti ki ven do ding ham a hi lo le hi chi lungel hi ga sei khom ta diu tin ai chu tu la hi mi u si hin social media hi ta je en na pu hen ko sa nang ka ga do num chu ti hi ta le tu ni khu in polling ni rong le ka support khat nu ham ka support pa khat ham chu a thu ama pa chat na le ama ding vote hol pi lang ki a ding in ichanin a phamo dem chi azu ma ka hin se sun ka se hin lo zo om min i chu phat ke no je na social media chung chang hin political party ho candidate hon jong state run media ho a hi hichi election code of conduct ai le model code of conduct um sunga he am ho achievement ti chu ato do ho party na to do ho ti ho ngai sei thei lo hi ai chu mi pi am ho favor hin board na thei ding ho hi hichi state run media ai lo government media ho ajong hi ki khat thei abort thei lo hi chita banga chu mi pi in jong social media he political party hon a bol thei lo chu I hon jong I bol thei lo tu ti chu danu ma hi ji chon I bol kha wa le party hat ka sei phana le party dang hoin ko na ai lo le police FIR I bol khum wa le ke chu dan dung zu ya election commission of india dan dung zu ya chu jail ho chan ge yong lu na the a phapin bang chu given chu phapin hi na a hin mi hi ga ve zia hi le hin mi zo si hin hi che mobile choi phada hi email si hi akhut ba power kisan puma hi achoi thaji pha lin hung hi ti ji no me hi en hi chi to kisam kai chun a hi le
tua hi kahin do num che hele pu khu min thang nang ko ma kahin do num che hi chi thu ma social media hi mi tam ta in ingol pi good khop liwin thu sei ta ven sei ngam lang jong inei ta pu win isei ven a hi le hi chi hi ichan ge ya khang tha ho in aki ngai tu wa pha ham advice na pi thei de ham khang tha ho ding a khang tha ho tu lai social media adia Facebook le WhatsApp hin in muna ngai dan mo sei sei he kitam tan ai thia ai le thil isei ding ho hi gel tu masana di ham di lo ham gel tu a chule isei di ting le mi chan ge dinga pu na nei theyam tio he gel masana ei ma ding bo gel lawa nampi ai lo le khosung veng sung abona hi ho ma thu sei ding hi khang tha te hin ki chi pi le social media man dan jong hi hung di thei dam ti hi ka gel dan khadi chi che le agom lam pe na ga sei dinga chu social media ho jong hi ching thei ta a man ding hi hotel lo wala ichi thei lo wa hele agu yong the agu yong anung gu yong ding hi ti chu apa mi ave ho jo se iga hi lo hitan ten na chuti hi le aban ban chan ani chal ha lew hen tu ni kho hin election hi mi lo si in holim num na yong anei na abangin ki pakhat na nong pham to nup na changin jong anei ahin la tunia hung zaum ta lam kai ho no ho cheng ko ma ka hin do nom chu ipje a hichi election a he participate pan ila ading ham abang chun asya he le mi hung le pha le koiman ei don talo vote on ki pi dan ina ki heno tiong o min abang khat chapang ho adinga chu school kai suti muna in a hi en abang khat adinga chu na to apa na kilah ong na in apangin hi chu ho phat lo dan hi khem khat ga sei lew hen kanu min dunggel na cha hin pu hen khusat nangin hi chi thua hen mi pi ho in hitia agelo hi ipiham itis su isu di thei deu ham nangma na lunggel chom cha nei sei pi thei dam de democracy gam ma chu it's a right to vote ti pau hi ho ding a political right la sang pe ni hi democracy a chu ga sei ding chun government of the people by the people for the people kiti pa chu hi chi democracy definition pa hi ipin justifiable am tile chi voting rights pa mi chu ho han lang wa han lang bol the han lang mi mo han lang hi mi yo si ikiba naw equality ai lo justice pa hi chi agi phone na chu hi chi right to vote pa hi mi khat chun vote khat bo ni hi chi pa hi exercise bo now hi as a citizen of India khat hi na a I right la wa political rights la sang pin hi ti chu ka sei nom ni ai chu ai mo nga jong pham kili sa pi thei ta khat hi en na a hin wang sit ta a society wa hi vet na le ka kum khat khon anek let ani ji in hi chu hi chu ho hi ha ta a akoi hi ta I bol I to na wa hi hi chi thu ho jong hi ga sei jing chu pha in tun pu hem khusat in a sei na chung chu na chun ka hin do num chu pu hem in thang nang na lunggel ipiati le mi he tu student muna he tu pha na I society wa mi hi pang lom lo ma he lung tha si hi tam ai lo le amo hoi lung tha tho kit na dinga nang ma in na lunggela ep hi ki sei henang ep ki bol le tian na gelam nang ma na ga sei the da ang pia hi voting rights hi inayuvin hi voting rights so citizenship khat hi ja chu voting rights ki nei the citizenship hi wanga chu voting rights ki mo nei the jong he get point na kum som le gen thin nga in hi chile koi ma in hi chu voting right chu deny able pi thei lo hi able pi ale hi chu report ball thei jing hi tu lai khanga hi alhang pia hi koi ma hi lunglut na anei thei be se ta poi ki ti hi alhang pi hin iga vet nai le hin collective efforts he be se ta lo sam khat le ni ki ha pe na wang ti ho tu bang lunggel hi a hi khadem ti ho jang ka gel na e ji chun mi tha sit na voting rights agal ha de ong chu tha sit na hi an lo ji ta he se a chu
khang tha ho jong hi ipam awareness phata cha pi ngai na as an Indian citizen you have the right to voting vote right voting rights na ne chi chu franchise na ki bolding chu citizen duty hi ki na it's the duty to perform lo ale citizenship hello dan in ti a jong hi gel thei kho hi pi thing lo ne hi ya yong ki gel thei hi cho na chu che adi e hi ja chu thim zil na lama zil kung na hi naw to ke lona no hon jong ha ta anang ma fi la na pan la diu jong ka ki ne men hi chu chung chu na chun tua pu khu min thang ka do num khat chu ipam tele tu chun ivet wa hele general ta ini sei ven na mi ho ahen ho elula school kai ho hiti khati iti ta ven a hi le nang ka hin do num chu hi le hi chi voting rights thu a hin ipam iki hil now he nangin ho lam kai ho in jong hi cha hin pan la ve na voting right ho hi no ho nong pan la ding wa lom hi ti in sei phung leo phading ham ahi lo le a sei phung ding wa ki lom na sa am cái gel dan ahi lo le ho to ki kal na dem hi chi mi tam ta society wa iboi naw khatin ka he in na hi chi thudo nan ni ke mu da na hi politics le religion hi achi khom lo zia hi iboi hom ka ti in citizen khat hi na a chu pastor hi le koi hi le hi chi rights pau chu iman cha ungai in hi cha chu pastor hian lang koi hi jong le hi chi I right inei pau hi man cha ho thu a hi lawa bible langa inga bena hi le tholun lui langa jong lam kai ho thim pu ho tam ta hi ki loi khom na a hi lo le hi tabang gam ki vai pu na vai hom na na pangwi ti yong akimu in hi chi hin pastor hian lang up hobung upai hian lang ho la cho ko hi jong le hi chi IPL theilu khat hi ji chun ki gel kho hen lang politics le religion hi ki khenda hen lang ki chi khom sa hen lang hi le hungjang theidem I ho ichi dan society dan hi ti ka gel dan khari ki pa me kain do lo na chu pe ham te le hen ai ho adi a sa solam gam kaya thinglang mi ho hin ho lang hi ina sa aven teu te na iging ven ai le ken hi ka la ka ga set sei nom chu school la ajong isimu ven aki bai hat thol liu tan ai le social media la ai lo le newspaper print media hi ta cho so si ajong hin hi cho hi educate e ki hil jing hi ahin ken ka gel chu igin pe no ho la cha ho lam kai ho in hi chi thu hi hin pan hanang hin lang sap le hi chi mi ho in jong ala dan athimin chuta le achapangin ani ha la ta hi jong le in sunga mi nu mi pa in ahin la po po la ama ho apot pana cho agui hu za ma chapang ho jong hi chi ka right hi chi hi citizen ka hi na law hi ka power hi ti ahin la thei ding ham ti chu hin na ka gel cho no hon ipti na gel vam ka hepon a hutia hi chi ahin ho to hin politics to item hi chi to hin I ho akikal na hi ding jong ka gel hin ole na sa am nangin naga sei pi thei de ham pu hen sa chikal na chu di pon aji chu mi hi chu ba hi ho religion jong in evin jong le as a citizen hi na chun politics ayong political rights in evin ai chi political rights pau chu ho to game be ding yong ai di pon ai chu mihim chu religion jong kini ya political rights jong kini hi citizenship jong kini hi a chu hi chi political rights chung sanga thu sei chu pastor he jong le as a citizen of India na a hi ji chun political rights nei pa chu a sei aman cha chu ho to ke to mo nei ma cha am poitin ka gele chom lam ta in hin sei na sei thing the in ki paum the zengin tu hi chi ho them hi thil new cha sei do lo hi wanga sei do lo je ang chu mi lung no pha na tam ta je a chu ka ga do saw hi in tu in topic khat ka hin thu do nom chu he le chi ibon vai ni ki ngai tu ding wa ka gel chu MP election hi tu lai an chi la jingin jingle thaya hi chi hi election nong vote nong tha ding hi tan a hi le phai tu la khat ki leng ding hi in thing hanga khat ki leng ding hi a khuti le ama sapinin ei ho thing hang mi I naw to hlonin thing hang mi a dinga
koi tabang chu kileng le society igam inam sungwa dinga hi phading ham ku ip tabang mi chu hiding ham alunggel alungput ato atham itabang chu hiding ham ti he ama sapinin pu khu min thang nang ka hin dong lo min election hi outera hi misim som le mdinga hitan hicha hi tulai hi iboina pen khatna hi ahin hi chi thinglanga outera hi thlending dan hi kin ka gel dan hin a party yong thu chum hi in chule candidate hong thu chum hi in ahin la min alhang pi a ding hi thinglang mi ho society hi mi phalote mi nung delte hin alai ji uchun tulai ho society din mun gel kho the chule society sunga gen the ha sa ho wiljing the gel kho candidate khat hi hen lang chule pathin thu to kito a chonjing ami pi ho anam sung chule aveng sung agam sung ho ngai lu thei candidate khat hi kipi thei le phading ham ti ki gel dan khat hi a hi chu ep kibol hen nang kitong hen nang ki sei jong le koi hi le a ho pa pathin gi nga wang chu a chi yong chi so hya na hunama thil kibol ham pi ham sanga chu pathin ging pa chu imalam zo si a wang chu phat sot adinga ahung hlung dinga hi a phat na tam ta hu ding ya hit to ki gui job chun pu he min thang nang malung gela a criteria a hi lo le ai hon igam ai ho thinglang min ingai chat ru chu koi tabang ho hiam ai lo le ipi tabang hin nei ho kham ingai chat ro na ga se ki tam kanai la ni mi kita mi happy na nei mi han lang chile al hangding voter ho jong chun aman adai che freedom tan ke la han lang boinam lo helin koima ki su boinam lo ke han le a hoi pen chu ki han do lo de ham ti ke malum gel hi nang malung gelong chu a cham kim hle en a hin ti thinglang tu lai ai ho adi in Kuki society sunga hin ivet na hi le hin aka kum le pham stepmother treatment tabang ai ki mujilin hi chi kidin te pi thei ding chu nangin lekha santa ane ngai na ti am ai lo ama hi na mo nga thep na nei hi chu ho kho ngai na ti am ipidin ke ram na ga sei sau be de thei da cha chu tu lai khanga ding chun lekha jong thep na nei han lang hi le ahung lung dinga makho vision jong sauta muzon te ti chu ke ka lung ge lai mal ke pau me a hi le tu a hi ka hin dot non chu le pu hen khusat nang ma in na lung ge la hi tu a ho society to vet na hi I pi tabang ko koi tabang ko a hi lo le he chi mp hiding pa thinglang gam represent hin bolding pa chu hitabang hi le ti nagel pham alunggel nalunggel themphat nga sei pi theidam chi sei ha ta thil khat wang chu hi thlang pia sei ding chun nam ami pi te mp hen lang mla yong le I ho ding a representative su hi ta representative su hi ji chun aman represent a ball mi pi ho na voters ho kon outer voters ho thinglang mi ho dinga thilpha bol do the na tong pha tong do the chu koi party hen lang ipmi hen lang yong le chi chu hitabong mi him chu pha ka sa pe ni ti ni chu adi ai le hi to hi chi ba na khat nang ka hin do kit nom chu hi le ei ho I thinglang mi hi na wa imil henu to phaitul mi ho en amil hen dan aki hi dan nang ni na mu ho aji chu nang jong posting mon chom che a hung chu ni hi tan aya le mi ho in alam kai ding aki hen dan to ei hon iki hen dan no aki hi dan ne he dam Hiche hi saying chun phaitul mi ho sang in advance mama I have in politics lang hen lang economy lang hen lang education lang hi yong le ama ho hin a candidate chung le a party ideology hen lang candidate yong patata vet chil chet no hin
Hiche chilang chun phai tur mi ho chu healing be se nam po hi chom hoi theme advanced society hi ta jibin i ho society a hi neo khat wang hi education jong la subject min chu jong le mi pi representative ba ding hung pot do ho in i criteria ani dam ti ho chu mi pi in jong a ke pon lang pi in se ha sa ta kha jong soi hi ai chi ji hin ai chi khit na chu i ho langa thing thang langa hin khal khat awareness pa hi ala subject min phai cham to te ding chun na hi ji chun candidate i hlan pau hi kilan kha theu i kilan khil theu din monin am me ti chu ka sei no i kilan khilo ba hi le chun na zo hi chu na ahin hi chi kilan hi chi ho hi thu hi hin sei ting ole hin punat ta khat chu a phai tu la cheng ho a chinga chingo thi ma thi mu a ho wang ho theu am ho jong mi khat do se ane wa a thing hanga ai ho jong ap hip hip jong leo hen ya sat igen theu ai wang ha chu ai ho jong khat in pi pau wang hi pathin phat thei bu na khat jong a wang kala hi chu kin hon i tin gen jin ta le tu a inamu gamu su gam sungu hi event na hi len lam kai ho hi futuristic be se hi ka muji pu na a pet na hi kai na thei phot hi le a phai jenge ti khat wa min hi chi lunggel lungput anei pau khu ken kamudana a pet ading bo aki gelovin khununga ding akisim ji akisim kha ji puwe ti ka sei hi pu hu min thang nai iti na gelam kalunggel he nai ipiti na gelam niga hil chit pi thei dam choncha tulai wang sei bo chun future mube se wang hi ho society hin kilhom di ham kati na chu yo hi party system ichi be se povin election hi MLA hi ta MP hi ta i ho ichi da no hi candidate pa a hi tamzo hi tu chana yo society ki chi na la hi ain la hi chi vision nei khat future ga mu thei candidate nei do ding chu i ho ami pi society mi pi khuna jong kinga mom kati na chu candidate ho hi hitabang hi ai lo le mi pi in hitabang hi le ti khat hi mi pi zo hin political science public opinion kiti padan de khon kila hen la mi pi zo hin candidate hi a vision mu thei ho ai lo le mi pin adei dan hi che hi ti a head team candidate ho zo chu hung pot do le hi chi ilhen do ho chu khonung le society wa dinga mi phachum pe no hung hi diam ti chu ka gial dan khari ki pa ome a hi le pu min thang nang ka hin do num chu hi le tu ka sei bong chun khat ai ho politician ho he ti taw te na politician ho hin vision hi mu chi ole mu to tu din mu na hi event ai le hin aum khom hi bol do ba ban pha le ban ngai tu ding ti hi hi ti bong hi lunggel hi anei vin ka mu en na ai le nang ma na lunggel na hin sei da ka no chu hi le ipham te le hi chi short sightedness anei pau he ipiji anei uwa chu da le ipi ham hi chi asu hlat na thei ding nang ma lunggela short sightedness anei ve kiti hi alhang pi chun ga sei dinga chu a vision anei lo ti na hi mai lo tam kaila da nen chale le hi chi vision anei lo pau chu ama ho abu ya ne gelam hirul ami pin ita lo ham ami pi chun kita nan te ama ko nong hi ding hi chale lam kai pha ki hando na ding a hin kalunggela ka ngai to jing kai kha chu common campaign man lang hi chu chun mi pin ki han le a hoi dem USA ta bang kon debate ho yong bang debate ho thei le bang chu koi hin koi abol lo thei ham ti ki bang chung po di chu na cha cha vision mu sao de chung ke mu to ki paum the jing a him ma kin kalunggel ka ga sei ka ga je lut nom chu mi khat ei ho representing khat chu mi hi za nin ito sot wa hele a phaloading pa jong chu ipidi dana ki phat a phalam pi a ki pui thei da ding ham a ji chu mi khat chu mi hi za in asang som asang za in ito sot over ama hi imalam zo se a christian cha te i hi na wa tauna thum pi na pakai pathin ko ma inei jing wa hele iti jong amo chu mi pha su da ding ham ti jong hin kalunggel a hi in
IP zong le tu chung election hi ipeham I ho adinga he phat hung ki khel na khat zong a hi mi pi zong a hung lip sa jing hi chen da ding a hin khat in na hin dong le ama sapinian pu khu min thang nang ma in mi pi ho ko ma ichi election thua hin ipi iti itabang ipitabang lampi anang man tip na nom na neyam naga sei thei de ham mi pi ho hin voting rights in pau ki gel ho so okay hin lang candidate chu mi pi de chu ki banglo mai thi a hin la hi chi polling ni chu le vote chu phatte chan lung lai selin ki la so okay thi hin lang ka phat chom pi di lo khonung le ti ho lung gel hi ta login tu lai khanga education lang hi ta pi lang technology lang hi ta hang ki khel dung zu ye hin mi pi zo se hin thanum ta in pan ki le hen lang vote hi ki la so okay thi le ti ka dei dan ka ri ai le pu hem min thang chom cha na ga sei thei de kham ni ti ho lang pia he sei jing ta bin citizen khat hi ale vote la de chu e duty wo hin hi che duty hi fulfill utin chile lung ha po tin chiu hitin EVM azong candidate chiu tin idei pen piu hitin cho idei yom lo wa le no tam lai na che chun gazau tin zau so ke te ti chu ken tim nom he pu hen kho sa na mi pi ho ko ma ipi na sei no mam mi pi ho ko ma ka sei nom chu I sei bang chun India citizen khat hi now I political rights chu sang pen hi na khat chun chi pa chu exercise boarding in vote chu mi pin ama dei chi ki la han ti pa chu ka sei no me ki pa me tu ni kho zaun ta jin ho zo si na chung wa ki pa thu ka hin phongin chiting ta le na phat man tam ta ona hin la do wa na boina ho zo si boina tam ta ho pi na hin dal ha wa hi chilai mu na mi pi ho mi tam ta a he thim theilo ho he thim sa ding le chiting ta le I chan ham khat na pan la nuam lo ho zong ahung ki tha tho wa hita banga pan la dinga na hung tip now ai lo le awareness na hung pi na chung chi wa ki pa thu keima in impact tv Kuki channel minin ka hin phongin chate viewer ho ko ma ka het ka hin tim kit na nom chu a hi le tarik ahung thung ding tarik som le khat April ni le hin yum na chi wa po do hitin chi do hitin polling station chi u ki zo hitin ei man idei chi o I candidate ho chu vote ga thlau hitin hi chi he ei ho representing a hi ji en adi ta le aphata ikilhan do theina ding vin song pathin ko ma taw na nei pumin vote la chi o te ti ka hin tim na nomin tun tunil ha impact tv Kuki channel vizo se na bonan mangpha